Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vel akibetu lil muttaqin. Sallallahu teala ala Resulina Muhammed ve ala alihi ve ashabihi ecma'in. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Kâle الإمام العلامة الفقيه عبيد الله بن مسعود الملقب بصدر الشريعة رحمه الله تعالى وأدام الله نفعه في الدارين آمين في كتابه المسمى مختصر الوقاية إلى أن قال والقاعدة الأخيرة قدر التشهد. İmam Muhtasar kitabında namazın farzların bayandap gelip keyinki farzına gelip vel qa'datul ahiratu qadrat teşahhudi teşahhud je attahiyatu okugançalık ölçömde akırkı qadaga olturu dağı namazdın farzlarından dep aytат. Barыбыз bilebиz namaz egerde 2 rekatı bolsa bir ele qada oluşa menen bütöt, egerde 3 rekatı olsa ikinci rekatten bir qada, akırında bir qada, egerde 4 rekatı olsa 2 rekattan bir qada, 4 rekattan bir qada olup aytılınat. Qada oturuş degen söz, olturu degen söz. Qa'ada olturdu, qa'ada olturu. Mına oşol akırkı qadaga olturu namazda farz. Egerde qaysi bir qadada akırkı qadaga olturubay kalsa qaysi bir namazda al namazdın farzı atkarılay kalgan bolot. Egerde bagımdat desek anda ikinci rekatten keyinki qadany farz dep bilebиz. Egerde 5'in dep aytsak 4 rekat farzı anda 4-nji rekatten keyinki salamdın astındagı qadany farz dep bilebиz. Namazdın farzı jok bolup kalsa oşol namaz jok bolup kalat. Namazın vacibi jok bolsa eптеп аны onda бүтүрөбүз. Sajda saf kılıp bir bala kılıp jabıştırabız. Sünnette oşentebиz. Bирок namazın farzı kalıp ketse namaz karız bolup kalıp kalat kayra okuganga mildetli olabız. Misal üçün şu aytılıngan misal açıkça çıkış üçün bir misal aytabız. Adam saparga çıkkan vakıtta misal üçün 5 namazın farzın 4 rekat farzı 2 rekat kılıp kıskartıp okuydu. Şunday emes be? 4 rekatda 2 rekat kılıp kıskartıp okuydu. Oşol 2 rekat kılıp kıskartıp okuusu Hanafi mazhab boyunca mildetli. Jok ben 4 rekat okuy berem dese jok bolboyt. Sebep degende Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem aytkan İnnallaha yuhibbu en yu'khada bi ruhasihi. Hakikat Allah Taala özünün pendelerge bergen ruhsatların pendeleri paydalangandyгын jakşı göröt deyt. Oşonu paydalansa, mana şükür aytsa dep aytkan. Oşonduktan Maliki mazhabda, Şafiilerde, Hanbalitlerde 2 rekat okusan jakşıdır, 4 rekat okusan da ele bola beret. Alarda ıhtiyarda bolsa Hanafi mazhabda uşunçalık dengelde şariat katты karamagandыктан jok mildetli dep aytat. Egerde bir adam oşol 2 rekat jana kasır namazın orduna 4 rekat kılıp okup alsa anda 2 rekatın farz dep 2 rekat nafil dep düşünөбүz. Janagı 2-nji rekatка oturat kattahiyatuga. Oşonu farz emеш menен бүтtü dagы andan keyin 2 rekat nafil okup atat dep düşünөбүz. Egerde 2-nji rekat kadaşı olturbay kalgan bolsa, anda sırası 4 rekatten otursa namaz jok dep aytabız. Sebep degende bunun farzı 2-nji rekattagi attahiyatı kadaga oturgan farz ele. Janagı peşindin özünde 2-nji rekatten oturgan bu janagı vacip farz emas, al gelet biraz turup. Farzı akırında bolot ele, demek saparda жүргөндө kasır namazın akırkı kada farz degeni 2-nji rekatten keyin bolup kalat. Oşon üçün saparda жүргөндө 4 rekat okuyum dep 2-nji rekatga kokustan oturbay kalsa anda namazın bardığı 4 rekat nafil götüp ketip farz okulbay kaldı degen söz bolot. Bugün bana telefondan bir tuğanınız yazıp surayt, egerde takvalık üçün başka mazhab koysa bolobу deyt. Anan takvalık kanday dep özümçe öylep atanda жооп бере элек. Aytat. Misal üçün saparga çıkkanda Hanafi mazhabda 4 rekatty 2 rekat kılıp okuyup, oşonu takvalık kılıp 2 rekattan köbürөөк 4 rekat kılıp Şafii mazhab boyunca 4 rekat farzlı okusan kanday bolot?
ошонун көбү соо көбүрөөк болобу дейт. Жок, таксырым сооп аны менен көп болбойт. Сооп шариатка туура келгендиги менен болот. Мисалы үчүн багымдардын 2 рекат парзын мен көбүрөөк сооп кылып окуйду, 4 рекат кылсам такыр өтпөй калат. Ошол сыяктуу эле ошол сооптун эң көбү шариатка туура келгенинде. Ооба. Акыркы аттахиятты окуганчалык өлчөмдө отуруп парз деп айтып атат. Демек аттахиятты окуган өзү парз эмес. Ал бир аз туруп кет важип деп, демек олтуруу тынык эчтеке окуп алса дагы ошол жерде акыркы кадада ошол аттахият окуганчалык деңгээлде олтуруу парз болот. Аттахиятыда абдуху ва расулуху деген жери бар. Ашхаду ан ла илаха иллаллах ва ашхаду анна Мухаммадан абдуху ва расулуху. Мына ушул ва расулуху деген өлчөмгө чейин тыныгып жок деген эчтеке окубаса да олтуруу менен намаздын парзы бүтөт. Эгер олтурбай койсо анда намаздын парзы жок болуп калат. Эмне үчүн намаздын шуну парзы деп айтып атабыз десек, Аллах Таала Кур'ан-ы Каримде акимус сола деп айтты. Намаз окугула. Аллах Таала Кур'ан-ы Каримде намаздын парз экенин айтып, мына ошону ижмали кылып, аны жалпылай буйрук берди дагы, ошонун намаз окугула деген намаздын парздары кайсы экенин кээ бирлерин Кур'ан-ы Каримде айтты, кээ бирлерин баяндап берүү үчүн пайгамбарыбызга калтырды. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям намаз окуганда ар убакта мейли витр важип болсун, мейли парз болсун, мейли сүннөт, мейли нафил болсун, ошол намаздардын бардыгында акыркы каадан эч убакыт таштаган эмес. Демек пайгамбар такыр таштабагандыктан, ал эми ошол эле Кур'ан-ы Каримдин өзүндө пайгамбар ошол парздарды баяндап берет деп айткандыктан, башка бир далил келип, мына ушунун парз эмес, важип же сүннөт экендигин далилдеп бербегендиктен, демек мына ушул акыркы каада парз боюнча калды деп айтат алымдарыбыз. Үн жаңырып атат негедир? Жакшы эле. والخروج بصنعه Андан кийинки парз намаздан өз ыктыяры менен чыгуу. Бул парздардын акыркысы намаздан өз ыктыяры менен чыгуу дейт. Адам намаз окугандан кийин эгерде ошол жана аттахият каада аттахият окуп же каада отуруп бүткөндөн кийин, кааданын парзы бүткөндөн кийин өзү мурдун чукулап же колун тырмап отуруп өзүн-өзү канатып дааратын бузуп алган болсо, демек өз ыктыяры менен даараты бузулду, демек өз ыктыяры менен намаздан чыкты деп намазын бүттү деп эсеп кылабыз. Салам бербесе деле. Себеп дегенде өз ыктыяры менен намаздан чыкты деп. Бирок аттахиятын окуп атат же кааданы бүтүрүп салават окуп аткан убакта кокустан мурду канап кетип, бул өзү каалабастан бирок кокустан намаздан чыгып калган болсо, анда намазы бүткөн жок, бир парзы калып калды. Намазга бир адам ыктыяры менен киргенде эле, намаздан өзүнүн ыктыяры менен чыгуу дагы парз болот. Ушунчалык деңгээлде уламаларыбыз бул маселеге маани берген. Имам Абу Ханифанын пикиринде мына ушундай деп тыянак чыгарган имам Бардаи. Имам Азирет Абу Ханифанын сөздөрүн изилдеп окугандан кийин имам Бардаи деген алымыбыз мына ушул Абу Ханифанын сөздөрүнүн тыянагында мына ушуну парз деп билген экен дейт. Себеп дегенде пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва салламдын хадисинде тахримуху ат-такбиру ва тахлилуху ат-таслим. Намаздын такбири, тахрими такбир болсо, анын тахлили ат-таслим салам деп айтып атат. Салам менен чыгыш керек. Айтор чыга турган убакыт болуш керек, жөн эле чыкпай калбаш керек деген маселени камтып алып атат. Ал эми кээ бирлер жок, өз ыктыяры менен чыккандыгы бул сүннөт, бул парз эмес деп айткандары дагы бар. Бирок кандай болсо дагы биз намазды ошол жана өз эрки менен чыкканды парз деп билебиз. Себеп дегенде намазга кирип аткан учурда өз эркибиз менен кулак какканда жашообузда адал деп эсептелген нерселерди кулак кагуу менен арамга чыгардык биз. Демек кайра ушуларды өз ыктыярыбыз менен адалга чыгаруубуз керек болот. Адалга чыгаруубуз керек болот деп ушул мындай бир көз караштын негизинде намаздан өз ыктыяры менен чыгууну парз деп билет. Мына ушул туура салам берген намаз бүткөндөн салам берип намаздан чыгат бардык эле. Бирок ушунун жанагы өз ыктыяры менен намаздан чыгуунун парз экендиги бир учурда билинет,
Egerde daaratты özü buzgan bolsa, öz ihtiyarı menen buz dep namazı бүткөн bolsa, ошо менен намаз tamam болот, салам бербесе дагы када отурган эле болсо. Эгерде кокустан бир нерсе болуп daarаты чыгып кетсе, өзү билбестен бузулуп кетсе, анда намазы бүткөн эмес болот. Себеп дегенде öz ihtiyarı менен чыккан жок деген маселе. Ушунчалык деңгээлде мусулманчылыгыбызда адамдардын жетеленме болбогондугун каалайт. Кээ-бир учурда кээ-бир адамдар мусулманчылыкты карманып, бирок өздөрү зомби болуп калат. Зомби деген эмне? Акылы тондурулуп калат. Көзү көр болуп, ошол айтылган нерсе угуп кетип, ээрчип кете берет. Ура десе ура, башка эчтекеси жок болот. Ал туура эмес маселе. Бирок шариятыбызда итаат деген бар. Башы ийүү, моюн сунуу деген бар. Ал талкууламай турган буйруктар болот. Экөө эки башка маселе. Кимди угуш керек, кимди укпаш керек. Кайсыл учурда талкуулабастан туруп кетиш керек, бирок кайсыл учурда акыл эстүүлүк менен караш керек деген маселе болуп чыгат. Эгерде жалпы имам, бул падыша, ошол сыяктуу мусулмандардын бардыгынын жанагыдай бир башкара турган адам буйрук берип, мамлекеттин тынчтыгы үчүн боло турган болсо, эгемендүүлүк үчүн ал убакта ойлонгонго бизге мүмкүнчүлүк берилбейт туугандар. Анан бирок башка бир учурларда, кээ-бир учурда анда ойлонуш керек болот. Айтып аткан сөз туурабы же туура эмеспи? Ушуну угуш керекпи же жокпу деген маселе сөзсүз түрдө болуш керек. Анан жанагыдай бурч-бурчка отуруп эле ар бир бурчта өзүнчө бир шейх болуп, анан ар бир бурчта өзүнчө жамаат болуп, мусулмандар бөлүнүп кетсе, анан ошолорду угуп туруп, ошолор дагы амирлерди уккандай сөзсүз түрдө милдеттүү экен деп кетип калган болсок, анда мусулманчылык андай болбой калат туугандар. Ар бирибиз акыл эс менен мындай акыл эс менен ойлонушубуз керек. Hazreti Umar Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям өпкөн караташты келип өпкөн убакытта мына айтканбыз: "О караташ, сен пайда дагы бербейсиң, зыян дагы бербейсиң. Сени пайгамбар өппөгөндө өппөйт элем" деп, ошол пайгамбар эмне үчүн өпкөндүгүнүн таасирин билип, башка адамдарга түшүндүрүп айтып атат. Себеп дегенде караташты өт десе эле ибадат экен, ошону өпкөн парз экен, же болбосо караташты өпсөң сени мындай кылып берет экен деген эмес. Ал эмне үчүн өп аткандыгын акылы жетип, ошону түшүнүп башкаларга кабар берип айтып атат. Демек биз дагы мына ушундай бир акыл эс сезимде болушубуз керек. Мына бүгүн бир телевизордон аз радиодон сүйлөп атат, Оштон Сирияга жихадка балдар кетип аттыр дегенди бардыгыбыз угуп атабыз. Анан ага комментарий берип атат. Азыр мен келесем, радиодо сүйлөп атат, бир айтып атат: "Ой, жихад деген жок, бизге тиешеси жок. Анан бизге андай мындай" деп бирөөсү. Бирөө сөздөрдө бар айтыр, көптөгөн сөздөр айтып атышат. Эмне ушундай маселе кандай болуш керек мисалы үчүн? Ошол убакытта адамдар ойлонуп сүйлөш керек. Ошого жана комментарий берип аткандар дагы. Биздин тиеши кандай, биздин тиешебиз жок. Алар мусулмандар, ошол жерде деле мусулмандар жаман кылчу болуп атышат. Бирок ошого барыш керекпи, жокпу? Сен барган болсоң пайда бересиңби, жокпу? Же ошол жердеги сириялык мусулмандарга сенин колуңан кандай жардам келет? Эгерде сен жардам бергиң келсе, ошолорго сен тыйын тыпырыңды жөнөт, жол керегиңди жөнөт. Себеп дегенде сен ошол жерге барып эч кандай пайда келтирбестен, балким башка жүк гана болуп кайра келерсиң. Демек башка бирлерден үйлүк алыш керек, сураш керек ошол маселени. Ошол маселе мындай бир жөндөн калбаш керек, өз бетинче кетпеш керек, же жөн адамдар келип туруп эле давай десин ээрчип кете бере турган туура эмес. Балким сен барып туруп мусулманчылыкка каршы жака түшүп калышың дагы мүмкүн, эгерде сен анык эмес жерлерди угуп аткан болсоң. Айтып ушул сыяктуу маселелер болгондо өтө этият болуш керек. Намаздан өз ыктыяры менен чыгуу демек намаздын парыздарынын бири. Мына ушул намаздын парыздары булар сөзсүз түрдө болуусу керек. Ал эми кийинки айта турган жерлери булар ваджибатус салати, намаздын важиптары. Намаздын важиптары. Парыз менен важиптын ортосундагы айырманы бардыгыбыз билебиз. Эгерде кимдир бирөө парызды парыз дебей койсо имандан чыгат, ал эми важипти важип дебей койсо имандан чыкпайт, бирок чоң фасык болуп, зындык болот, деңгесе болот. Ал эми амалда парыз менен важип бирдей, экөөнүн аткаруу сөзсүз түрдө милдет деп айтылат. Ваджибатус салати ва ваджибуха кираатул фатихати. Намаздын важиптарынан важибы кираатул фатихати, Фатиха сүрөсүн окуу. Намазда Фатиха сүрөсүн, Алхамду сүрөсүн баштан аяк окуу, мына ушул важип милдеттүү болот. Ал эми Малики мазхабта, Хамбали мазхабта, Шафи мазхабта Фатиха окубаса намаз болбойт. Фатиха окубаса намазың өтпөйт дейт, алардын далили бар. Далили Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям айтат:
la salata limen lem yakra bi Fatihatil kitabi. Kimde Fatiha suresini okuvasa anın namazı yok deydi. Kimde Fatiha suresini okuvasa anın namazı yok. Kırgızda bata verip koyumuz degen söz oşol bata oşol Fatiha degenden kırgızça aytılıp kalgandığı. Fatiha anan keyin bata olup kalgan. Sebebi Fatiha'nı okup dua verse oşonun içinde bardı kamtılıngan. Bata verip koyumuz degen Fatiha verip koyumuz. Fatiha'nı bir şeyle okup durup andan keyin tileğinizi aytıp koyumuz degen mesele. Peygamber uşuntip aytkan. Bu Kutubu Sitta'nın bardığında gelir. Andan başka bir hadiste Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem aytat: "Men salla salatan lem yaqra fiha bi ummil Kur'ani fehiye khidacun." Kimde namaz okup o namazında Fatiha suresini okuvasa anın namazı kem de Peygamberimiz 3 mertebe kaytaladı. Demek biz Fatiha suresini okuvasak bolboy. Demek Fatiha suresini okugan farz dep bizdin Maliki, Hanbali, Şafii tuğandarımız şunday da aytıştı. Biz ayttık, tuttura. Sizlerin aytkan hadisinger var. Al hadisleri biz bileriz. Hadisler baş üstüne. Bırak hadis menen Kur'an'ın ortasındaki ayırmaçılık söz türde boluş gerek. Hadis, bırak Kur'an. Alemi kıraattın farz ekendigin. Ötkünde ayttık biz. Fakra'u ma tayassara minel Kur'an degen jerde Fatiha aytılıngan yok. Misal üçün janağı bir söz var bizde. Min oğluyadan bir peygamber jakşı degen. Al degen söz oğluya kança oğluya olsun peygamberga jetpeyt. Peygamber kança peygamber olsun Allah Taalaga jetpeyt. Anın kulu, anın mahluğu. Oşol siyahtı hadisti en jogorku darajaga koyuş gerek. Biro Kur'an-ı Kerim andan daha jogorku darajaga jetiş gerek. Allah Taala Kur'an-ı Kerimde "Fakra'u ma tayassara minel Kur'an." Kur'an'dan oңtoy kelgende okugula dep aytsa anan keyin oңtoy kelgen emes biz. Именно oңtoy keltirбей өзүбүз таалап тандап туруп ошол Фатиханы окуйбуз деп айтсак, анда Kur'anга бир нерсени кошкон деп болобуз. Бирок ошол эле учурда бул хадистердин өзүнө баасын беребиз. Бул хадистерди биз кантип айтабыз? Важип деп айтабыз. Тура, Fatiha okuş gerek. Ansız bolboyt degeni namazın soğu толук bolboyt degen. Peygamberimizin hadisinde atayın uşunday metot, uslup koldanat ele. Meçittin koşulmasının namazı meçitte gana okunsa jarayt degen peygamberin osiyatı var. İmam Darıqutni rivayet kılar. Meçittin koşulmaları bu жерdegiler meçitte gana okusa namazı kabul bolot deydi. Bunun manisi oşol meçitte okuganga bularga көбүрөөк targib berilet. Sebep degende bulardın gelip ketkeni jakыныраак degen söz. Biri kokustan geç kalıp je başka bir nece orup kalıp uyunda okugan bolsa bolot. Uyunda okusa namaz taptakır bolbay kalat degen söz emes. Oşol siyahtуу Fatihası jok namaz okusan bolbay kalat degen söz emes, balkim namazın soğu kemerek bolup kalat degen söz. Anın dalili, aytkan sözümüzün daliline biz hadisten daha dalil keltireriz deydi. Kandayça? Hazreti Ebu Hurayra'dan Peygamberimiz "Dakhala raculun el-mescide fasalla ve'n-nebiyyu sallallahu aleyhi ve sellem fil-mescidi." Gündürdün bir gününde bir adam Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem meçitte otursa Peygamberimiz meçite gelip girdi. Fasalla ve'n-nebiyyu fil-mescidi. Gelip namaz okudu, Peygamber dalgıç namaz okup karap durdu deydi. Summa jaa fasallama faradda aleyhisselama. Namaz okup tutiği kişi Peygamberin aldığına gelip Peygamberimiz'e "Esselamu aleyke ya Resulallah" deyip salam verdi. Peygamberimiz ağa cevap aytdı ve "Aleykümselam ve rahmetullah berekatuhu" dedi. Keyin aytdı "Erci' fasalli fe inneke lem tusalli." Sen kaytıp barıp namaz okugan jerin var, namazındı kayra oku, sen namaz okuvagандай ile boldun dedi. Peygamber namaz okugan karap durdu. Al namaz okup bütüp geldi, Peygamber bar namazın kaytarıp oku, sen namaz okudun, bırak okugan namazın okuvagандай ele boldu dedi. Namazın kabul bolbay turganday boldu dedi. Namaz çala okup koydu, namaz ötpey kaldı, barıp kayra oku dep aytты. Bir parzı kalıp kaldı, bir nekesi kalıp kaldı degen söz boldu. Fafa'ala zalika 3 marratin. Uşu 3 jolo kaytalandı. Namazda kayra salam aytıp geldi. Peygamber aligal bar namazını oku, sen namaz okuvagandaysın dedi.
Барып намаз оқып, қайда келіп салам айтты, алейге алып айтты. Барып намазыңды оқу, сен намаз оқымағандайсың деді. Намазын жаратпай қойды пайғамбарымыз. Ошондо жаңағы адам айтты: "Валлази ба'асака бил хаққи ма ухсину гайра хаза фа'алlimni." Сени ақиқат дин менен жөнөткөн затқа Аллах Таала қасам ичип айтам: "О Мухаммад, мен ушу намаздан башка намаз жыргатып билбейм" деді. Менин билген, толгон, бүткөн намазым мына ушул деді. "Фа'алlimni", мени намаз окуганга үйрөт деді. Намаз окуду, бирок намазы кабыл болбой калды. Пайгамбар өткөзбөй койду, экзаменден өтпөй калды. Айтты: "Менин билгеним ушул" деді. "Мага үйрөтүңүз" деп касам ичти. Жаңкадан. Faqala iza qumta ila s-salati fakabbir. Пайгамбар үйрөт баштады намазды. Кантти? Iza qumta ila s-salati fakabbir. Намазга турган убагыңда Аллаху акбар деп такбир айт деді. Парз айтты, көрдүңөрбү? Такбир айт, Аллаху акбар деп деді. Summa iqra ma tayassara ma'aka min al-Qur'an. Андан кийин Курандан оңтой келген, оозуңа келгенден оку деді. Курандан оңтой келгенден кыраат кылып оку деді. Summa iqra ma tayassara ma'aka min al-Qur'an. Summa rka hatta tatma'inna raki'an. Курандан бир аз окугандан кийин рүкүгө бар деді. Rüküge varıp, rüküge turgan avalda büt müçelerin ordu-orduna gelip, tınçlanıp, jay-jayına gelgen çeyin tur dedi. Barı böyle kayri rezinke dörüp kaytpa dedi. Kuruşunu var o, teyzem 3 minut kaytın, anday emes dedi. Barıp, oşolup rüküde, oşonda itminan bolup, müçelerin ordu-orduna gelgende, raki avalda tur dedi. Summarfa hatta ta'tadile qaiman. Rüküden turgandan keyin tur dedi. Tüp düz bolup müçelerin ordu'na gelgenge çeyin dedi. Turu öyle gayret etme dedi. Turup oşol жерде tur dedi. Müçelerin ordu'na gelsin dedi. Summasjud hatta tatma'inna sacidan. Keyin sajdaga var dedi. Oşol secde kılgan avalda müçelerin ordu'na gelgenge çeyin dedi. Summarfa hatta tatma'inna jalisan. Secdeden turganda dağı oturgan iki secdenin ortasında otur dedi. Oşol müçelerin ordu'na gelgenge çeyin. Summec'al zalika fi salatika kulliha. Keyin mına uşunu namazımdın bardığında atkar dedi. Peygamberimiz bu yerde takbirde aytты, kıraatты aytты, rükünü aytты, sajdan aytты. Biroq Fatiha'ni aytkan жоқ. Peygamber bu yerde ansız bolboy turgan namazın tertiplerini aytıp berip atadı. Demek Fatiha'ni aytkan жоқ. Demek Fatiha okubasında namaz boluverit. Biroq öte çoң kemçiligi menen bolot. Biroq namaz katары жарай берет деген сөз ушул. Бул хадис Бухари менен Муслимде бар. Биздин милдетибиз, урматтуу мусулмандар, хадистердин бардыгына бирдей амал кылышыбыз керек го. Эгерде Фатиханы парз деп айтсак, анда бул хадисти эмне кылабыз? Ал хадисте Бухари Муслимде бар, бул хадисте Бухари Муслимде бар. Бухари менен Муслимде хадистердин бардыгын чогуу алып келип туруп бирдей амал кылыш керек болот. Эгерде жанагы Фатихасы жок намаз болбойт деген хадистерди бул Фатиха окуган важип деп түшүнмөйүнчө эки хадисти чогулта албайбыз. Эгерде Фатиханы парз деп айтсак, анда бул жерде пайгамбарыбыз эсинен чыгарып тиги сахабаны алдап койдубу? Эмне үчүн парз айткан жок бул жерде? Себеп дегенде ансыз бу намаз болбой турган рүкүндөр санап айтып бергенде кыраат деп айтты. Фатиханы айткан жок. Көрдүңөрбү тургандар? Ханафи алымдар канчалык деңгээлде хадиске мамиле кылышат. Ар бир хадистин өзүнүн орду, точкасы, үтүрү, запятой, кырааты өрдүнө келет. Антпесе болбойт. Бул оюнчук эмес. Ура комсомол деп мындай чуркап кетип атып, кулчуктап кете турган маселе эмес. Ар бир маселеге дыкаттык менен ар бир хадистин өзүнүн баасын бериш керек. Эмне үчүн ушундай? Себеп дегенде пайгамбарыбыздын оозунан эч убакта бири-бирине карама-каршы келген хадис чыкпаш керек эч убакта. Kur'an-ı Kerim менен хадис эч убакта бири-бирине карама-каршы турбаш керек. Эч убакта эки хадис бири-бирине карама-каршы келбеш керек. Эгерде сыртынан карама-каршы келе турган болсо, аны жабыштырыш биздин милдетибиз. Бир хадисте Фатиханы окубаса намазың болбойт деп айтып атат. Бир хадисте Фатихасы жок деле болот деп айтып атат. Экөөтөн бир ооздан чыккан. Мен Мишкат-ы Нубува, пайгамбарчылыкты көтөрүп жүргөн инсандан чыккан сөз болот.
وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْهَوَا اِنْ هُوَ اِلَّا وَحْيٌ يُوحَى. Al havadan özünün en sözünün, özünün oyuna süyle öйтürgan, süyle sözünün bardığı vahiy bolup turgan insan. Biz şol vaqtda bilemiz, Arap usluluğunda, peygamberin usluluğunda, egerde bir nerseni soğuk kem bolup turgan bolsa, andayı yok degeni, anday toluk yok degeni söz. Namazı yok degen söz, toluk namazı yok, soğuğu yok namaz. Bırak namaz atar öte verip degen tiyanak var bizde. Sebeplerinde başka bir hadisler dağı var şunday. Demek Fatiha okuyan vacip de vaystak. Oşunda gana biz hadistin okuğun orduna bergen bolubuz. Bol bolsa mekten peygamber nasına varganda, anda men jalgançıga çıgardın mı sen? Men biyak oşonu namazın ansız bolup öt degende Fatiha'nı aytkan jokmun go. Sen mende de kıyın görüp kettin bi. Şariat neyse sensin mi, men bi? Sen bilesin mi sen sebep bilev degende söz bolar. Wa dammu suratin. Namazın dağı bir vacibı, urmatlı bir tuğanlar. Dammu suratin. Dammu degen söz, cavıştıruu degen söz. Suratin bir süröөнü. Fatiha okugandan keyin ağa dağı bir süröөнü cavıştıruu okugan, bul dağı vacip bolot. Anam biz Orta Aziyalıklar zam surada oturup ana şonu zam suresi de aytып alganбыз da. Anam men bir yerde okup Mekke'ge var egzamin tapşırıp at, ondan keyin iki rekat namazды kantip okugan Arapça жазып berdi. Arapça til bilgenimi sınaş gerek dağı. Menden egzamin alıp atkanda şu soru gelip kaldı. İki rekat namaz okuganını жазып berdim. Ana men жазып atam ondan keyin men aytdım da Suratul Dam depçi zam sure degende. Ana zam sure okuş gerek desem ana Araplar düşünböy takır ele. Sen şurada bölük Arapça söylüyorduk desem nege desem Suratul Dam dep aytып atasın. Emne degen sure? Fatiha'dan keyin hoş konuşuyor zam sure de aytабыз biz. Anı dammu suratın degen bu etiş. Ana mastar olsa men bolsa şu Suratul Dam dep aytып atam da. Anan keyin ana düşünüp kalana makul da anan keyin ötközgön meni-çi. Oşo esmen ketpeydi. Bu oşo süreni koşuu degen söz. Egerde Bakara'nı koşsang, Bakara'da dammu suratin bir süreni koşkun bolup eseptelet. Men bolsa dammu suratin degende Suratul Dam dep bir dam degen süre atın dep aytıp koyuptum da. Misal Suratul Fatiha degende Suratul Dam dep mına uşuntip ne aytıp koydum men. Emne bu? Jürgömüş durbaş gerek. Jürgömüş peygamberimiz bilesiňer ne kılgan. Kimdi içinde jürgömüş kişi ne olur? Jakşı olur. Jürgömüş bu bereke. Peygamber saktagan jürgömüş bilesiňer mi? İyine janagıday tort okup koygan. Av salasi ayatin ce 3 ayatты koşup oku. Bir süreni okuşun gerek. Ce oşo bir sürede olgan en kıska süre 3 ayat turgandan 3 ayatты koşup oku. Egerde Bakara süresinin, je misal üçün Yasin süresini koşup okuy turgan bolsaň, anda Fatiha'dan keyin bir süre koşup oku, je 3 ayat oku. Oşol menen vacipti 3 ayattan köpü, anda vaciptan kutulgan bolosун degen masele. Dalilimiz barбы? Bar. Sebep degende Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem daima muvazaba kılıp jürgön. Muvazaba degeni Peygamber daima atkarıp jürgön. Peygamberimiz daima oşol birinci ikinci rekette jenafillerin bardığında, sünnetlerin bardığında Fatiha'dan keyin an jetin altırbastan bir nerseni koçkan. Dammu suratin bir süreni zam kılgan. Anın dalili Hazreti Abu Sa'id el-Hudri radıyallahu ta'ala anhu aytat: "Umirna en naqra'a bi Fatihatil kitabi ve ma tayassara." Biz Fatiha süresün jana Kur'an-ı Kerim'den oňtoýu gelgendi okuganga buyurulduk deydi. Fatiha süresün anan plus Kur'an-ı Kerim'den oňtoýu gelgendi. Bu bir süre je bolsa 3 ayat menen düşündürür. Bu Hazreti İmam Abu Davud Sünen kitabında, İbn Hibban'dan Sahih kitabında rivayet kılınar. Peygamberimizin başka bir hadisinde la salata illa bi Fatihatil kitabi fema zada. Bu hadiste Fatihasız, jana Fatiha'dan sırtkarı, da biraz Kur'an ayatlarısız namaz yok dep aytıp atat. Gördün, üçüncü bir hadis gelip atat. Fatiha, jana plus Fatiha'dan jogorı turgan, dağı başka Fatiha'dan başka 1, 2, 3 ayatsız namaz bolboyt deydi. La salata illa bi Fatihatil kitabi fema zada. Fatiha jana plus Fatiha'dan başkasız namaz bolboyt dep aytıp atat.
Başka bir tуугандарыбыз Фатиханы өзүн парз кылды дагы калган зам сүрө кошконду парз кылган жок. Алар калганын важип деп айтып атышат. Бул хадисти каяка апарат? Эгерде булар Фатиханы парз жасанда зам сүрөнү да парз деп айтыш керек эле. Жок, андай болбойт. Бул деген сөз Фатиха жана зам сүрө экөө тең важип деген сөз болот. Ва риаятут тартиби. Андан кийинки намаздын важибы, урматтуу бир туугандар, риаятут тартиби, тартипти эске алуу дейт. Тартипти эске алуу, намазда тартип боло турган жер бар. Намазда тартип сактала турган жер бар. Ошол тартип сактала турган жердеги тартипти сактап калуу бул важип дейт. Кыямдын, кыраат, руку, сежде ушулардын ортосунда. Кыям дегенде турганы, ошол жерде кыраат кылган, андан кийин руку, андан кийин сажда. Кыям, руку, сажда. Кыям, руку, сажда, ошол тартип сакталыш керек. Биринчи руку кылып алып, андан кийин кыям кылып, андан кийин сеждеге барып, же алмаштырып койгон болсоң, ал убакта сен важипти бузган болосуң. Демек, мына ушул намаздагы рүкүндөрдүн, намаздагы парздардын ортосундагы тартипти сактоо важип болот. Парздар түшүнүктүү. Кыям, анда кыраат, андан кийин рүкү, андан кийин сажда, ушул төртөөнүн ортосундагы тартипти сактоо бул важип болот. Эгер тартип бузулуп, кээде айтылып калат го, сеждеден мурда рүкү кылып алыппын, жок, рүкүдөн мурда сежде кылып алыппын, же кырааттан мурда рүкүгө кетип калыппын деп, жанагы рүкүндөрдүн ортосунда тартип сакталбай калган болсо, анда важип калып калган болот. Демек, важип калып калса, намазды бузбастан оңдоп кеткенге мүмкүнчүлүк болот деген сөз. О кийинчерээк келет иншалла. Эгерде намазда бир важип калып калса, намазды кантип оңдойбуз деген сажда сахв менен эрежеси келет. Демек, ушундай алмашып калган учурда астагфирулла эмне болду дебестен, бул важип эле, демек важипти минти оңдоп кетебиз деп оңдоп кете турган мүмкүнчүлүк келет. Сахабалардын убагында намаздын парздары, намаздын важиптары, намаздын сүннөттөрү деген түшүнүк болгон эмес. Намаз пайгамбар окуган намаз болду, ушундай эле болгон. Биз эмне алардан кыйын болуп кеттикпи? Жок, алардан кыйын болбогондугубуз үчүн, алардан алсыз болгондугу үчүн ушинтип майдалап бөлгөнгө мажбур болдук. Кокус мунусу калып кетсе эмне кылабыз? Мунусу кандай болсо кандай кылабыз деп. Себеп дегенде биз намаздын укугун толук бере албагандыктан, ошондуктан жок дегенде парздарына, жок дегенде важиптарына бекемирээк туралы деген тартипте. Ал эми такбир тахрима менен акыркы каада бар го. Эң биринчи парзы такбир тахрима, акыркы парзы каада. Намаз өзүктөрүнө чыгын астында бул экөөнүн ортосундагы тартип парз. Салам берип баштап анан кийин Аллаху акбар деп бүтүрбөйсүң. Демек, башындагы такбир менен акыркы кааданын ортосундагы намаз тартип бул парз. Экөөнүн ортосундагы. Себеби намаз сөзсүз такбир менен башталыш керек. Такбирди кийин алып келип койсоң, анда болбой калат деген сөз. Ал эмес саждадан мурда, такбирден мурда сажда кылбаса сажда өтпөй калат. Демек, такбир дайыма биринчи туруш керек, ал эми акыркы каада акыркы болуш керек. Ал эми калгандардын ортосундагы тартип важип деп айтылынат. Вал қаадатул ула, биринчи каада. Важиптарыбыздын бири биринчи каада. Биринчи каада, урматтуу бир туугандар, 3 рекеттүү же 4 рекет намаздарды гана түшүнө алабыз. Ал эми багымдатта биринчи каада деген түшүнүк жок, багымдатта акыркы каада деген гана бар. Саламдын астында акыркы каада, демек багымдат намазында 2 рекеттүү намаздарда парз эмес важип болгон каада жок. Бул биринчи каадада. 3 рекеттүү намаздарда, 4 рекеттүү намаздарда биринчи каадага олтуруу бул важип болуп эсептелет. Себеп дегенде пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям биринчи кааданы дайыма кылып, анан бирок кээде унутуп калган учурда сажда сахв кылган. Экинчи каадан, акыркы кааданы пайгамбар эч убакта унуткан эмес. Эч убакта калтырган эмес. Ошон үчүн парз деп билсек, биринчи каадан кээде унутуп коюп, бирок намаз бүтө электе сажда сахв менен бүтүргөн учурлары болгон хадисте айтылынат. Ошондуктан мунун парз эмес, важип экендигин билебиз. Vat-tashahhudu. Keyin at-tahiyatын окуган. Бул дагы важип. Бул биринчи каадада болсун, экинчи каадада болсун,
At-tahiyat okula turgan жердин бардыгында at-tahiyat окуган важип болот. Эгерде кимдир бир at-tahiyatны окуп алса, ташкаркы окубай калган болсо, анда намаздын бир важибын калтырган. Эгерде экөөнү тең окубай калса, намаздын эки важибын калтырган болуп эсептелет. Wa lafzus salami salam sözü. Salam degeni qanday? Assalamu aleykum ve rahmatullah deb aytkanda, assalamu aleykum deb aytkan jeri bul dagı namazın vacibi bolot. Namazın vacibi bolot. Demek salam aytpay çıkıp kese namazın vacibi kalıp kalgan bolot, namaz pütkön bolot. Demek vacip yok bolsa dele namaz pütkön bolot tuğandar. Biroq oşo namazı kayda okugan vacip bolot, farz emes bolot. Kebirler aytat, salam berip pütüp kalıp önce başka dep ayttık ko. Salam berelek at-tahiyat okup atıp durup bir jerini tırnap kolun çıkarıp kanatıp algan bolsa, namazdan özüklerine çıkkan bolot, namazı pütkön bolot. Salam berilmese dagı sebep degende arkasında bir dagı farz kalgan jeri jok. Vacip kana kaldı. Wa kunutul vitri, vitir namazındagı dua kunuttu okugan bul dagı vacip namazın vaciplerinin katarına koşulat. Namazın vaciplerinin katarına koşulat. Wa takbiratul idayni. Jana ayt namazın takbirleri. Ayt namazı barımız okup jüröbüz, bilip jüröbüz. Allahu ekber, Allahu ekber, Allahu ekber dep 3 takbir aytabız. Alem başka mazhaplarda 7 geçen takbir aytkanları var, 4 takbir aytkan, 5 takbir aytkanları var. Bir 3 takbir aytabız, 4-ünsünde jıkılıp ketebiz, 4-ünsünde mine namazды başlaganга turabız. Mına uşul takbirlerden bardığı vacip takbirler dep aytılınar. Wa ta'yinu al-ulayayn lil-qira'ati. Oşonda ele algaçkı 2 reketke kıraat kılgandı dayındoo dagı vacip bolot. Biz aytpadık mı? Muhtasarın başında kıraat farz dedik. Biroq al mildetli türde farz katar birinci ikinci rekette emes, muhtasarın ibaratında kaç жерinde okusak bola beret dedik. Demek al farz emes, demek vacip, vacipte uşul жерден gelet. Vaciptiği mına uşul жерден gelet. Birinci ikinci rekette Peygamberimiz daima kıraat kılgan, hiç vakti 3. 4. rekette kılgan emes. Mına oşonduktan mına oşunu biz vacip dep bileriz, jana aşkı doktorun dalillerinin negizinde. Demek kıraat kılganda birinci ikinci rekette kıraat kılgan vacip, egerde 3. 4. rekette kıraat kılıp bolsaң al dele jaray berет, biroq sen vacip taştagan bolasun, biroq namaz orduna öte berет, vacipti taştoo menen. Wa ta'dilul arkani. Andan keyinki vacip namazda ta'dilul arkan, adam özünün müçölörün je rükündördü, oşolordun bardığın orduna koyu degen söz. Ta'dilul arkan degenimiz tasviyatul cevarihi fir ruku'i ve sucud hatta tatmainna. Kandayça? Adam arkan özünün müçölörü. Oşolordu orduna koyu namazдағы vaciplardan biri. Orduna koyu kanday? Secdege varganda secdede turgan amalında müçöleri tınık kanga çeyin turu degen söz. Barı öyle başın tiyip kayra jogorу barabastan secdege barıp oşol jerge müçölerin oşol jerge mınдай jaygaşıp kalganday boluş kerek. Rüküge barganda rüküde toktop jaygaşıp kalganday boluş kerek. Turganda aytıyor namazda kanday tartipler bola turgan bolsa, oşol tartiplerden bardığında oşol jerge ta'dil bolup, oşol jerge sen çögüp, süngüp girip ketkende bolsa, oşol nerse inşallah namazdın vaciplarından bolot. Gebir tuğandar baldar ilesdağı akıcarat bolboğla sebep degende Peygamberimiz duaganda dağı adamlar baldarını alıp eşikке gelçiyor. Ayrıca ayaldar, ecellerimiz, apalarımız baldarını alıp gelgende Peygamberimiz ошол namazda erterek bir türün hareket kılıp namazı kıskarak okugan uçurlar dağı var. Oşun üçün eğer de bizim kameraga tartılıp kalgan bolsa dele anda oşol Peygamberimiz duagındagıday bolup attır dep bardığız düşünüp koyarız inşallah. Bu öz oşol bizdin jaş balдар dagı meşitke gelet degенди düşünөбүз inşallah. Oşonu tuura kabul alsak bardığыбыз oşol baldarыбызды эч убакта мешитке кайтарбаш керек. Себеп дегенде алар oşol zerikкенде, ойногондо, күлгөндө айтор мешитке жүрөк тартылып тура турган болуш керек. Эч убакта мешитке кирбе деп айтпашыбыз керек. Болгону гана биринчи сапка тургузбай, себеп дегенде намаз бузулуп калса, улар кете албайт булар. Ал эми кээде мешитке siiп коюшун эчтеке эмес. Ийсе, сопулар жүйт. Иши ошо. Чын ошого сооп алат. Сооп оңой эмес да мисалы үчүн. Балдар чачып койсо шыпырат аны. Иши ошо мисалы үчүн. Мен Кимсан Баяжыны билесиңер барыңар, илгерки Азирети муфтийибиз
Biz ошо студент болуп жүргөн убакытта кимсан баягы түндө душка түшкөн же башка кылган кез таратылган кезде даратканан жууп жүргөн көрөт элек. Кимсан баягы көбүбүз жаман көрөбүз, башка не дейбиз. Улгайып калды ал киши, бирок ошол менен келгенде түндө келсек, кимсан баягы азыркы дараткан атат, ошол кабиналарын шыпырынып, жеме кылып, шунтуп алып, жеңдерип туруп алып туруп, шунтип жууп жүргөн түндө келип жууйт элек, 3-тө 4-төрдө. Ошо уктайт элек, анан түндө туруп дараканага барганда кимсан баягы жууп атканын мен өзүм көргөм. والجهر والإخفاء فيما يجهر ويخفى. Мына ошондой намаздын важиптары жарыя окула тургандарды жарыя окуу, купуя окула тургандарды купуя окуу. Бирок бул имамга тиешелүү. Купуя окула тургандарды купуя окуу, жарыя окула тургандарды жарыя окуу бул важип болот. Жарыя кайсы намазда жарыя болот? Багымдаттын парзы бүтүндөй жарыя, шамдын 2 рекет алгачкы жарыя, куттан 2 рекети жарыя. Ал эми калган намаздардын бардыгы купуя намаз болот. Эгерде имам ушул жарыя окула турган намаздарды купуя окуп алса, важип таштаган болот. Же купуя окула турган намаздарды жарыя окуп алса, бул дагы важипти таштаган болуп эсептелет. Ал эми жеке окуган адам бул жарыя купуя намаздарды купуя окугандыгы важип болот дагы, жарыя окуган намаздарды кааласа жарыя окуйт, кааласа купуя окуйт, жарыя окугандыгы жакшыраак болот. Кааласа купуя окуйт, жарыя окулган намаздарды кааласа жарыя окуйт, жарыя окугандыгы жакшыраак болот. Ал эми купуя намаздарды купуя окугандыгы имамга дагы, жамаатка дагы милдеттүү, важип болуп эсептелинет. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям бул жөнүндө хадис айткан. Хадистин бардыгы мына ушул кайсы намаздар купуя окулат, кайсы намаздар жарыя окулат дегенде айткан. Бул имам Абу Давудтун мына Марасил деген китеби бар. Мына ушул Аль-Марасил деген китебинде мына ушул хадис айтылат. Ал хадисте ошо пайгамбарыбыз багымдаттын 2 рекет парзында, шамдын 2 рекет парзында, куптан 2 рекет парзында жарыя окуган, калгандарын купуя окуган, анан 5-ти моментте окуган деп мына ушундай хадис риваят кылат. Хадистин баарын айтуунун кажети жок, себеп дегенде хадистин бардыгы жанагы которуп аткан котормонун ичинде иншалла сөзсүз түрдө жазылат. Бул намаздын важиптары, андан кийинкиси намаздын сүннөттөрү деп келет. Bizde Fiqh Kaydani diye kitap var. Fiqhul Kaydani. İmam Kaydani oşo namazdagı parzlar, vaciptar, sünnetler, mustahaptar, mubahtar, makruhlerde bardığın tizmeli aytıp gelgen. Biro kandan dagı başka ibadet İslamiye degen bir Tatarça kitabımız var. Oşo kitabımızda namazın bardıq tartiplerin öte katlı aytkan. Namazın makruh 86, anan vacibi munça, munosu munça dep, anan bizge jattar çıkan bir vakta mulda gazdan muldalar. Tatarça jattagан ушулордун бардыгын түркий тилинде, чагатay тилинде. Иншалла мына намаздын важип сүннөттөрү барып бүткөндөн кийин жанагы дагы тартип менен 1 2 3 4 5 деп бардыгын иншалла ошол китептерден айтып келебиз. Сунанус салат намазы сүннөттөрү. Ва сунна гайруха ау нудиба. Жогоруда айтып өтпөдү, парздар, важиптар деп. Эми андан башкалары же сүннөт болду, же мустахап болду айтып бүтүрүп коя калды. Айткан жок биздин китебибизде. Сүннөттөрү булар, мустахаптары булар деген жок. Сага мен парздар менен важиптарды айттым, анан калгандары сүннат же мустахап, мандуп деп бүтүрүп койду. Эмне үчүн? Эмне үчүн ушинтип бүтүрүп койду? Биз муну күтүп атсак, биз сабакка келип атсак, эмне үчүн Бухари айткан жок? Айтпагандыгы ушунда, бул китептин аты Мухтасар. Бул кыскартылган китеп. Сага эң керегин айткандагы сүннөтүн калып кетсе, мустахабын калып кетсе намаз боло берет. Бирок сен паз менен важипти калыптыра көрбө балам деген сөз. Ушуну эптеп алсаң калган ордуна түшөт иншалла. Деп айтып атат. Бул деген сөз белки парз менен важипке өтө маани бергениң, буга маани бербесең дагы деген сөз. Калгандары сен сүннөт деп аткара бер деген сөз. Экинчи бир мааниси, эгерде парз калып кетсе намазың болбой калат, важип калып кетсе сажда сап кылышың керек. Ал эми сүннөт деп калып кеткен болсо, эчтеке кылбайсың, ошол бойдо намаз кете берет деген сөз. Демек кайсынысы сүннөт, кайсынысы адеп, кайсынысы мустахаб экендигин ажыратып билсеңе фаркы жок. Себеп дегенде ага бир нерсе жүктөлүнбөйт.
Eğer uşuların biri kalıp ketse, anda sajdaya sap kılış gerek, je başka kılış gerek degen masele jok bolgonduktan kalgandары sünnet jana mustahaplar dep aytıp atat. Bирок içinde okup atkan içinde bul jer mustahap, bul jer sünnet dep ança-munça aytıp ketken jerleri bar inşallah. فَإِذَا أَرَادَ الشُّرُوعَ كَبَّرَ بِلَا مَدِّ الْهَمْزَةِ وَالْبَاءِ. Eğer de namazga girişkendi kaalasa takbir aytat. Hamzanı uzartpastan, ba'ni uzartpastan deydi. Takbirde Allahu Ekber deydi. Allahu dep aytıp atkanda a degen söz hamza dep aytılınır. Oşan uzartpaş gerek. Kebirler Allahu Ekber dep aytsa bu imandan çıkıp gitedi. Sebep degende Allahu degeni Allahu Ekber degen sözdagi Allah uluğu degen surowga aylanıp kaladi. Bu şirk bolot, bu küfür bolot. Sebep degende Kuday uluk bu. Je uluk emes dep surov bergen söz bu to'g'ri emas. Oşon üçün hamzani sozbosdan Allahu Ekber dep Allah dep Allah degende a'ni sozboy aytat deydi. Kebir azançılar var, kebir vaqtda qarasam kebir Allahu dep sozup qarat, kıjalat bolup ne kılışını bilbey, je düşündürüp ayta albaysın, barıp aytsa senin boldu ekenini bilbey, sen jönөp turup ala. Dep özüň kılışıp sen davatını kıl deydi. Ada taksir hop mayli, en bирок azan düşetken bolbeyt dep aytkanda sen meni bilesin, men 20 жылдан beri şunu aytam. Bizden Kırgızstan emes, Arabiyada dele bar uşlar. Mekke'de var. Kebir çallara da çıkmadan bir mikrofonu berbeyt. Uşqa uktayt. Anan azan aytkanda şonu aa dep kıykırışat. Eldim bardığı turup alıp Araplar kıykırat kulağıp paydalık. Etmeden etmeydi. Kıykırıp alıp. Fitne çağır bağladı şimdi oturuverişet. Vel ba'i ba'ni dağı söz boydu. Akbar degende akbar dep aytkandağı jakşı emas. Aldağı to'g'ri emas, akbar degen sözü akbar dep bığını sozup bar dep aytkan bolsa, bul dağı to'g'ri emas bir jaka barıp takalat. Ana aytishga kajat jok azыр. Akbar dep sozot kebeli bilesiňer uşunu. Basan akbar dep Kur'an'ı keltirip al to'g'ri emas. Allahu akbar. Demek akbar degende hiç qanday sozulunbayt. Alem Allah degende landan keyinki gana Allah uşul gana sozuluşu mümkün. Allahu akbar. Demek başında hamza da sozulunbayt. Akbar degendegi janağı ana ikincisinde janağı Allahu akbar degen dağı to'g'ri emas. Bul jerde hamza da sozulunbayt. Akbar dep aytsa da to'g'ri. Jende Allahu akbar. Allah uluk bu degen surov bu yerden da çıkıp kalaveradi. Allahu akbar degen söz çıkıp kal, bul dağı to'g'ri emas boldu. Demek Allah degenin başındagi a'ni dağı, akbar degenin başındagi a'ni dağı, akbar degendegi bığını dağı sozup aytpayt. Şundukda ötüğanlar. Muna oşentip ne takbir aytıp namazı başlayt deydi. Takbir aytkanda kıyamda turgan avan takbir aytı şart bolot tuğandar. Oturgan avan takbir aytkan bolsa ötpeyt bul. Namazga girip atkandagı takbiratul iftitah, je girişi takbiri, je tahrima takbiri turup aytılnat. Turgan avalda Allahu Ekber dep aytılnat tuğandar. Oşon ol turup aytıp tur, giyip turup algan bolsoň namazga girişpegen bolasyň. Namazga uyga eşiginen giresin degende şu kaplar dualdan girdin dep elesesden girpey kalganda söz bolot. Oturup ele kulak kagıp takbir aytıp koygan bolsoň ötpey kalat. Eger de sen turganga kudretli bolgan bolsoň. Sen takbir aytkan namazga geldin, gelsek imam rüküde turat. İmam rüküde turat. Sen geldin. Allah birde kulak kagıp imamga koşulup kaldın. Sen geletip enkeyip koşuldun da şu takbir aytkan wagtynda sen turganga jakynrak bolgon bolsoň jabışıp kaldın. Eger de imam rüküde sen rüküge barıp takbir aytkan bolsoň ötpey kaldı. Sebep degende takbir kıyamda aytılış gerek. Kıyamga jakyn bolgan awalda. Kebirler biletler imam turgan bolsa rüküge barıp turup Allahu Ekber dep ötken jok anысы. Sebep degende kıyamda turvak takbir ayt degen söz bolot. Ha? Demek kıyamga rüküge baralek turup gelip turup enkey takbir aytıp kalgan bolsa biz üçün ebeçaranki bu turup aytkanda asygende oşoga jabıştırabız da esep ötkürөбүz. An rüküge barıp alıp turan Allahu Ekber degen bolsa ötpey kaldı. Sebep degende takbiri munuku kıyamda aytılıngan jok. Tamam, bütken jok munuku. Eşikке girip dualda süzüp aldı degende söz bolot. Eşik açılgan jok buga.
Ma'assan bi ibhameyhi şahmatay uzunayhi. Takbir aytqanda iki kolunun baş parmağı iki kulaqtın yumşağın tiygizgen avalda deydi. Allahu Ekber. İki kolun yumşağı, iki kolun baş parmaklar, iki kolun yumşağına tiygen avalda uşintip takbir aytılmak deydi. Kabbara, takbir aytıp, oşa kulaqtı qatqan avalda, yumşaqqa tiygizgen avalda. Tura, Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem kulaqa tiygizdi aytqan jeri yok. Birok, kulaqa tiygizü sünnet bolot, mustahab bolot. Emne üçün oşo Peygamberimizin sözün tak iyinine jetirapar üçün. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem aytat, Al-Bara ibn Azib aytat, kana Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem iza rafa'a yedeyhi hatta kana ibhamahu hiza'a uzunayhi. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem namaz okugan vakitte kolun götürörele, iki kolunun baş parmağı iki kulağın tuşuna gelirele deydi. İki kolun yumuşağı iki kulak tuşuna gelgendiğin biz kaçan anık biliriz, uşul yerge tiygende gana. Demek kol uşul yerge götürü sünnet. Oşol sünnet anık bilүү maksatında uşunday kılıp kulağa tiygizip aytabız biz. Kulağa tiygizgende söz türde kağıp bunu kıymıldap ketiş şart emes, mintip duruş şart emes. Oşaqa tiygen bolsa, demek kol oşonda kötörüldü degen söz bolot tuğanda. Koldu kulak dışına kötörgen sünnet. Sünnet atkara turgan dengelde jaratıp bere turgan nesi dağı sünnet bolot. Ma la yetimmul vacibu illa bihi fahuva vacib. Kaysi bir vacib, kaysi bir amalsız pütbösü, oşol amal dağı vacib bolot deydi. Misal üçün, senin kursağı kaç sen nan jeşin gerek. Nan jege sana parz boldu. Nan jebesen günökör bolursun. Ölsün kıyamatta жооп beresin. Nan oş pazar dele var boldu. Kaside жоқ. Demek oş pazardağı nan dalıp jegen sana parz boldu. Oş pazarga söz türde avtobus menen barışın gerek. Demek avtobusga düşüp bargandağı sana parz boldu. Avtobusga düşkön, bargan sana parz emesele. Sana nan jegendeler parz ele. Bирок avtobusga düşpösöň, oş pazarga barbasan, parz atkarılbay kalasındağı oşol parz emne men atkarılbay kala turgan bolsa, anda oşon atkarı parz bol eseptelet tuğanda. Oşol seyaktı kol kulaqtın tuşuna çeyin kötörülü sünnet bolot dağı, oşol kötörülün tak bir üçün kulaqa tiygizeriz, demek kulaqa tiygiz şon üçün sünnette aytılnat. Biz aytkanbız, adam darat alganda bet juygan parz bolot degenbiz. Bирок betти çekerasını anık biliş üçün kiçine başta koşup juuş gerek dep aytkanbız. Je oruza tutkan vakıtta bu alımların bari ittifak tuğandar. Gün batkandan keyin daroo emes, oşo gündü kiçine batırıp dur, 2-3 minut ötkörüp dur, oza çağız dep ayta, sebep degende anık biliş üçün degen. Çekerani, gün menen tünü çekerasin. Oşol siyahtı öyle mına uşul jerde, mına oşondağı şariatımızda alımlarımız sünnet dep aytat. Emne üçün? Sünnetті atkarı üçün. وَالْمَرْأَةُ تَرْفَعُ يَدَيْهَا خِذَاءَ مَنْكِبَيْهَا. Alemi ayal kişi iki kolun kötöröt, iki dalısın şuna çeyin gana. Allahu Ekber dep gana kötöröt. Emne üçün ayal kişinde kötöröt dep aytsak, bizdin bardık kitepterde koldu mına uşunda kötörgönü ayaldarga kövrök satır bolot, jabık bolot deydi. Kolun kulaqa çeyin kötörgönde jenge düşüp ketiş ıhtimalı var. Kolun çıkananka çeyin kötörülgönde emçekler görünüp kalış ıhtimalı var. Ayalga kolun biýigere kötörüp, putun biýigere kötörüp başka kılgan wagtda ыңгайсыздуу көбүрөөк жаралат. Ошондуктан ayal kişi kolun uşunday gana kötörüş gerek. Kötörgönde koltuk açılat. Kötörgönde başka nerseler olur. Şonuň üçin ne dalıga çeyin gana kötörüş gerek bolot deydi. Ayal kişi kolumunda kırmaş gerek, ayal kişi mitip namaz okuş gerek. Bardığına bir gana sebep tap gelişen, oşol nerse ayalga köbürөөк jabık bolot dep aytışat. Şuğa dalil var mı? Dalil var tuğanda. Mına oşu kitap şonuç kötörüp geldim. Bu kitap İmam Abu Davud'un El-Marasil degen kitabı. İmam Abu Davud Sicistani Sunan degen kitabı var. Onun köptön kitapları var.
Sijistandık. Sunan degen en çoğun kitebi, Risalet-i Ahli Mekka degen kitebi, El-Marasil degen kitebi, jana başka kitaplar var. Oşol kitapın içinde bunday hadis gelir. حدثنا سليمان بن داود أنه قال حدثني ابن وهب أنه قال أخبرنا حيوة ابن شريح عن سالم بن غيلان عن يزيد بن أبي حبيب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر على امرأتين تصليان. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem iki namaz okuvatkan ayaldın canından ötüp barattı deydi. Iki ayal namaz okuvattı. İki ayal, iki masturat, iki ayal kişi namaz okuvattı. Oşu namaz okuvatkan ayaldığına Peygamber ötüp etip otadı deydi. Enne Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem marra ala imraateyni tusalliyen. Fekala. Peygamberimiz bin tuvalet öküğünü qarap durur. İza sacattuma. Sajda kılgan uğağınlarda fadumma ba'dal lahmi ilal ardi. Javuştırgıla kebir etinerdi jerge dedi. Mınday kılbastan uşoңur jerge javuştırgıla. Enke etkile yıldıyga dedi. Erkekler sajda kılgan uşunda sajda kılabız, koz ötüp ketsin deybiz go. Bular da uşun sajda kılbatkan eken da. Etinger jerge tegizgile dedi. Kebir etinerdi. Etinger degen söz, oşol jerge tegizginge mümkün bolgan etingerdi jerge tegizgile. Sizler jogor kötörüp ketpegile. Sizler japısırak bolup okugula. Bögüp okugula dedi. İza sacattuma fadumma ba'dal lahmi ilal ardi dep durup ana sevenet. Fa innal mar'ata leysat fi zalika karraculi. Albatta ayal kişi mına uşul nersede erkekte emes dedi. Namaz okuganda, açık okuganda ayal kişi erkekte emes dedi. Demek ayal kişinin namazı avrattın negizinde boluş gerek, pardanın negizinde boluş gerek. Kaysi bir hareket erkekten ayrılmadan ayal kişini jaba turgan bolsa, ayal kişinin nazigere kösötө turgan bolsa, ayal kişinin müçelerini kösötpöy turgan bolsa, anda oşol nerse ayal namazında tabılış gerek degen dalil mına uşul bolot. Biz nazır ayalda erkekler namaz okup başladı köptörü. Nege dese Peygamberlikten Bukhari'de var. Sallu kema ra'aytumuni usalli. Menin namaz okuganım kanday görseňer, dal oşunday namaz okugula dep aytkan Peygamberimiz baş üstüne. Baş üstüne. Peygamber şunu aytkan hakikat söz. Peygamber kanday namaz okusun, namaz okuşubuz gerek. Emnege sen Peygamber azan aytkanday azan aytpaysın Ayşe'ne? Misal üçün Fatime nekemiz emnege sen Peygamberimiz moyun açık okanda namaz okubaysın? Peygamberge de misal üçün şımı kıskarak bolup tizesinden tömöndürük bolup kalganda baltırına gelgen şimmenden namaz okuş ortası yak şimmenden namaz okan uçurları var. Emnege oşanı okubaysın? Peygamber dua alganda koltuğuna görünüp kalsa emnege koltuğuna görünüp dua kılbaysın namazında? Emnege sen namazın joluk salını okuysun? Peygamberin özünde kıl okuyurbesin manda bardığınday bolup. Emnege Peygamber imam götüp albaysın? Bolboyt, anık bilesin. Tuğandar. Ayaldardın namazı erkekler namazında emes. Ayaldardın namazı erkekler namazından 25 yerde ayırması var. Oşol 25 yerden başka yerinde 99 yerinde okşuşuk ön namazı. Bul dele Fatiha'nı okuyut, bul dele Fatiha'nı okuyut. Bul dağı darat alat, bul dağı darat alat. Negizi ayaldardın namaz erkeklerin namazında özünde boluş gerek. Biroq oşonun içine sorulup çıkan nerseler ayaldardın namazı özgöçönen tutturadi. Çünkü tuğandar. Demek eç vaqtda ayaldın namazı erkektikinde bolboyt. Erkeklerde koldu minti okup alışat misal üçün, erkeklerde taltayıp durup alışat misal üçün. Yok ayaldan peş gerek. Sajdaga barganda da erkeklerdikinde qarap otursan koz uçurqa içinden ötüp ketip misal üçün. Yok anday bolboyt. Ayal kişi namazı bölök çörek bolot. Anı azan aytpayt, qomat aytpayt, agıntımak ittifak bardı. Bu yakta Peygamber hadis ötpeyt dagı, anan bul jakka kende ötüp kalat. Kebirler ayalдар namazı suraganda, muna uşul hadiste aytıp bergen bolsoň, hadis sahih mi dep surayt. Aytabız hadis hasan hadis. Rijaluhu siqat. Hadis mursal hadis, biroq mursal dalilge ötöt bizde. Söz türde sahih bolganda sahihun li zatiki boluş şart emes. Sahihun li gayrihi, hasanun li zatihi, hasanun li gayrihi törtönün bardygy çogulup durup, oşolar dastaverni hadis bolup eseptelet. Oşon üçün Bukhari'nin özünü orusçasını okup alsan öyle fıkhtı bilip koysun degen söz emes.
Sen fakihlerдің sözüne uğuşun gerek. Oşon üçün maskap karmanın vaciptigi gelip çıkat. Sebep degende oşol alımlar sen oşonu dayardap bergen. Oşolar barın okup durup sana mına dep düşündürüp aytıp berip atkan alımdardın maselesi. Alım dele bir alım barın bilip algan emes. Özüne çeyinki alımdardın tajribaсын пайдаланып, ilimin koşup, her bir alım bir sözden koşup kana oturgan tuğganlar. Abu Hanife oşonun bardığın öz emes. Abu Hanife'ga çeyin kançalagan sahabalardan, tabiinlerden, ustazlarından alıp durup andan keyin bergen bizge. Bu adamda Abu Hanife'ga çeştik. Abu Hanife özüyle gelip oturup öyle bir ekmekten alıp öyle bizge berip koygan jeri jok ana. Abu Hanife ustaz Hammad degende sabak algan. Abu Hanife aytat. Abu Hanife ustazı Hammad. Hammad sabak aytsın sabagın barıp düşünüverdim deydi. Aytsın düşünüverdim deydi sabagı. Bana düşünüptü oylap kaldım bir gün. Pendile bolup kalıp bu. Aytkan sözünün bardığın düşünmegen jerim jok. Men bilgen demesen aytып atpayбы. O 15 yıl okandan keyin. 15 yıl oturgan aslında anan keyin ayttı. Men dedi şu özümçele bölük buçuk oturup Hammad beyakta sabak berse men beyakta sabak berip başlayıvereyim dedi. Men dile bolup kalıpın da Abu Hanife oylanıp anan ektemeden anan keyin gelip bana kitabını götürüp gelip Hammad beyakta sabak berdi da men beyak oturayın da oylandım deydi. Anan eşitten girgende dedi ustazını görgende uyalıp kettim de anan keyin dedi. İçindeki uyalıp kettim deydi. Bugün sabak başlayın da otkan. Burada uyaldım da anan ustazın aslına gelip otursam ustaz dedi. Abu Hanife gel Abu Hanife gel de ayttı deydi. Doğru canıma gelsem ayttı. Benim palanday degen jerde men ustazımın tayekelerimi ölüp kalıptır dağı oşondun menden başka muraskeri jok eken men barıp oşol murasты bölüşken katışışım gerek eken sen men orduma oturup sabak ber dedi. Jaman pazar boldun deydi. Bilip koydu deydi. Men sabak bergen gelse muna nitol kayaka men orduma oturup sabagını bere berdi. Şunday to'g'rilab koydu deydi. Eşteki de ayta almadım deydi. Anan aylasından itaat kılıp oturdum deydi. Sabak aytıp başladım deydi. 2 juma jok boldu deydi. 2 jumadan keyin geldi deydi. Жазып алгам deydi. Mana kanday suroo түшкөн, surooga kanday жооп берген deydi. Anan gelgen suroonu da okup berdim. Bergen joobumu da okup bergende oşol suroolorumун palançaсын tuura dedi. Palançasının joobu tuura emes dep aytkanda Abu Hanife dep ayttım. Elzam dep ayttım deydi. Beken tut ustazını beken tut dep ayttım deydi. Oşenti ustazdı karmap tura berdi. Ölgөнгө чейин üzülgөн jokмун deydi. 18 yıl sabak algan. Dal oşondan keyin. Oşondan keyin Hammad'ın aslında süylebes boldum dep Abu Hanife aytat. Demek Abu Hanife oşol ustazı öyle Abu Hanife'den kurtulgan Hammad. Oşo kurtulbayt ele andan. Demek oşolordun sabagını alıp, ilimin alıp, anan bizi götkörüp berip atat degen söz de tuğganlar. Al özde çıkıp aytkan jeri jok. Oşon üçün fakihlerin, ilimlerin, alardın kitaplerin biz muras katары bilişimiz gerek da. Azır maskap karmanbaş gerek degen söz Maulana Zahid Kavsari. Bu Osman İmperiyan akırkı zam muftiyi, ülkön alım, özü Çerkes bolot. Bizim Kafkazlık bolot Türkiye'de. Oşol aytat alla mezhebiye kantaratu alla diniye. Maskap karmanbay koyu bu dinsizliktin algaçkı kadamı deydi. Ne üçün? Aldayt seni. Astagfirullah. Abu Hanife'nin sözünü karmanıp mine kılasın sen? Sen Kur'an'ı karman, sen sünnanı karman. Hal kitabı var sünna. Hadis deyip sana hadis aytıp berip başlaydı. Jakşı söz. Hadis degende yimuk kusu kelbet hadiste. Biroq oşol hadiske kantip amal kılasın degen masele gelip çıgat dağı Eşmet özünün kağlaganınday, Taşmat özünün kağlaganınday, Muhammed özünün kağlaganınday, Umar özünün kağlaganınday anan keyin fitne şondan çıkıp başlaydı. Bundan 20 yıl murda Kırgızistan'ın özünde bizde bul cemaat düşünük bolbayt ele tuğanlar. Degeli Orta Asya'da şu düşünük jok bolçu bizde. Akırkı 15 yıldan beri azı cemaat, şeyh aydır şunday, kalemçe degende şeyhçiler koyup gitti bizde. Ne üçün oşol janağı şariat tuğra emes karmangandıktan. Oşol barıp oturup tuğganlar her kim özünün bilgende tafsir verip oturup, janağı ayat menen hadiske tuğra emes düşünüp verip oturup, adamlar dinden çirip ete tuğgan uçur geledi. Gelip atıp dağı. Anı görüp atağız dağı. Alımın degenler, başka degenlerin söylegen sözlerini yazıp atkandan görüp atağız biz. Özü bilvegen avalda şirket düşüp ketip atat. Özü bilvegen avalda küfürtü söylep atat tuğganlar. Halebes gelir mamleketli müftülerin ayttım sizlerge Novruz boyunca pozdravleni berip bütünde өлкөнүн müftiyine Novruz boyunca tabriknama jönötüp atat. Bu küfür, kafirlik, imandan çıgat. Ne üçün oşol kitap okup algandık.
Masale bilbegendik, şariatты тура эмес кармап аткандык болот. Тура bir adam alım bolsa, Şafii'de, Abu Hanife'de, İmam Ahmad, Abu Yusuf'ta bolsa, ağa maskap karmagan haram. Biz maskapты жөндөн эле ар бир адамга айтпайбыз. Biz alım emeslerge aytabız. Kur'an-ı Kerim'de "Fes'elu ehle zikri in kuntum la ta'lamun." Bilbegenler ilimi yoktur, zikir ehlerine surasın dep aytып atabız. Bilgenler alarga aram. Şafii maskap karmansa aram bolot, Abu Hanife aram bolot, İmam Ahmad aram bolot, Abu Yusuf aram bolot. Anvar Şah Kaşmiri, Muhammed Zekeriya Kandahlavi, İbn Teymiye, Ahmad Halil Saharanfuri, İmam Tirmizi de aram bolot. Alem kalganlar Mulla Ali Qari, Laknavi bularga maskap karmaş vacip bolot. Anvar Şah Kaşmiri aytadi. Men okudum, ilim okudum deydi. Go okugan bul adam. 5 yıl okugandan keyin özümü sezip kaldım deydi. Men bolup kalıppın dep darro toluk ayattan taap, hadisten söylep kaldım deydi. Men muştak ilim uşunday eken, hakikat Allah estağfirullah. Ne üçün Abu Hanife'ni okuşun gerek? Aldır adam indir adam dep uşuntu oyladım deydi. Anan 10 yıl 15 yıl okugandan keyin yok menden başkalar dele bar eken dep anan Abu Hanife'ni oyun karap, Şafii ne deptir dep uşuntu pikirlenip kaldım deydi. O 20 yıl okugandan keyin hiç de sen bilbegen bilip maskap karmaşmağa vacip ekendigin oşondo düşündüm deydi. Mına uşunday hakikat uşul tuğganda. Bul janagıday bir nesege tartıp başka emes, bul din Allah'tın dini. Anı men korgosam dagı din Allah'tıgı, korgosam dagı degile men söylege muhtaç emes. Je oşo maskapты karmasaňar pul bereriz, maskap karmasaňar sottan çagar bereriz degen de wada jok tuğganım. Misal üçün. Biroq bul hakikat. Elge sözde derindirde ne payda? Kimge jakşı görünöz? Maskap karmansa bul boydan bolot dep. Al şaytan azgırıgı. Şaytan eç ota saňa gel, dinini taşla dep aytpayt. Şaytan saymasaň oşunday jakşı joldur menen geldi. Mınday kılsaň mınday bolot. Ede boydok jigitler ketdi. Sen davat kıl bularga. Ne kılasın? Karaçı kızlar kıska giyip, beçara şoru kurup ketdi baykuşlar. Şularga davat kıl deyip de güyüp, tölke oşunda davat kılışın yüreğin güyüp, anan kızlarga davat kılıp başlaysın. 3 günden karasaň ele davatın bölekçe bolup çıkar. 6 aydan karasaň liylap atkan bolup, boyunda bolup kaçıp ketip kalgan bolursun. Başında jakşılap başlagan davat degen jakşı niyet menen. Çün bak kitapları patarkaga veresin, jakşı söylöysün, bir tuğan dep aytasın. Hadislerden söylöy, ayatlardan söylöysün. Oşonday. Oşon üçin kede biz maskap jok başka hadis karmaş керек. Тура hadis karmap atabыз tuğanı. Biroq oşol hadisti alımda kantip aytıp bergen, oşentip karmanabız. Sahabaların özlerinin bardığı ile hadisti karmana vergen emes, 20'da gana sahaba fatva vergen. Anı düşünüşübüz gerek biz. Oşon üçin maskap karmanın vacip ekendigine biz kaçalbayız tuğanı. Anan gelip çala savat şeyhçiler çıkıp alıp paygambar aytkan emes hadis karman kıla dep. Tuğra aytkan emes paygambar emes, maskap karman aytkan emes. Biroq paygambarыбыз Muaz bin Jabal Yemenге jönötkөндө mintip aytkan. Kanti hüküm çıkarasın, sen muftisin, sen alımsın degende Kur'an'dan degen. Tappa kalsaňçı degende hadisten degen. Tappa kalsaň degende kıyas kılıp salıştırıp özüm iştihad kılıp aytam degende paygambarыбыз maktagan. Paygambarыбыз maktagan. Demek iştihad kılasın degen söz. Köptögen жаңа maseleler azı bizim yana okup atkan kitaplarybızda fıkıhta 2-3 ayattan açık dalil gelmese kalganı kıyık türde gelet. Bu derecenin negizinde. Kur'an-ı Kerim'de Allah Teala aytar, menin sözlerimin bardığın deyt. Eğer sizlerge жазып бере турган болсок deyt, anda yer yüzünde suunun bardığın siyah kılıp, yer yüzündeki жыгачтын bарын kalem kılıp жазsak dagı bolboyt жетпейт ele sözüm deyt. Demek Kur'an-ı Kerim bu bizge janagıday ele erejeler gana, kıskaça erejeler gana dep düşünüşübüz gerek. Bardık ayak aytılıngan emes, ayak erejeler aytılıngan, bakıtlar aytılıngan. Ar bir söz hadis dalil var mı? Ayat dalil var mı? Çok anda boluşu mümkün emes. Ayat menen hadis sana çırak bolup beret dagı, oşo çıraktın tegereginde elçip kete beresin. Eğer de ayat menen hadis karmana turgan bolsok, anda biz bardığız alım bolsok, anda alımlardan ne gerek? Anda ustazlar kadar niye varasın sen? Sen Abu Hanife'ni erçeğe menen şeyhçen erçeğe otpaysın mı misal üçün? Anstile maskap karmana otpaysın mı? Adam dedi, misal üçün sigaret tartıp atıp, sigaret tartpagalı haram dep aytıp atat, öz sigaret tartıp atat, oşonday bolup atat da. Maskap karmanma deyt, özü menin maskabım karman dep, güne oşonda sağa karat balıp alıp. Niye maskabın karmanasın anda sen? Çın mı tuğanım? Sen özüne de Bukhari'nin alıp burçuk otun ara kara otur okuyor beysin ben. Sen bir yak oturdun ara kara oku misal üçün.
Тажокон чогуу бири-бирин айтсаң, бири-бирин маскап деген эмне? Бири-бирин жолун көрсөттү деген эле сөз болот. Эгерде бир адам маскаптардан секирип жүрө турган болсо, бул зындык болот. Бирок зарылчылык болуп, башка бир себептерден улам, алымдар иттифак кылып, ушул маселеде ушул маскапты карманабыз, же муну карманабыз, ага биз макулбуз. Бизге Абу Ханифаны маскабы, Шафини маскабы, Малик маскабы баары бирдей бизге. Баары ахлү-сүннат вал жамааттыкы. Болгону бизде ханафилер көп болгон үчүн ошол маскапты карманабыз, ошону урматташыбыз керек болот. Эгерде кайсы бир маселеде Шафи маскапты маселеси туура келе турган болсо, алымдардын баары чогулуп ошого өтө турган болсо, ага дагы биз макулбуз туугандар. Бирок өз бетимче каалаганды кармана берген туура эмес. Ошентип отуруп динден чыгып кеткенибизди биз билбей калабыз. Ошондой болуп атканын бардыгыбыз көрүп атабыз. Ана ошол адамдарга маскап карманмагандарга муну хадисти айтсаң, хадисти инкарлы, астагфирулла. Бухариде мынтип айткан. Бул хадисти мен өрттөп берем, деп эмне кылайын мен? Бул хадисти эмне кылам деп сурасаң, Бухариде жок дейт. Бухариде жок болсо эле башка жерде жок эмес, мында биякта турат го. Мен сатып алгам канча акчага мисалы үчүн. Китеп сатып алгам канча акчага. Жазылып койгон качан. Буну эмнеге жазган китепти анда? Маселе ошондой болуп калат. Абу Ханифанын маскабында болсо эле ошону карманбаш керек деген түшүнүккө барып калат да тууганым. Бул жакшы эмес болот. Кээде сен ошо маскапты карманма деген дааванын негизинде бир хадисти жокко чыгарасың. Этият болуш керек. Ушуну айтып жеткире албайсың. Кээде адамдарга айта турган болсоң, кыжалат кылып, адамды кыжалат кылып берет. Астагфирулла. Өтө коркунучтуу маселе. Адамдын тамагын кайгыра турган маселе туугандар. Ошон үчүн ушундан биз кача албайбыз. Бул боюнча атайын китепте жазылган маскап кармануу милдеттүүлүгү туурасында уламалардын бардыгы 14 кылымдан бери ушул маселе кармалып келген, бул маселе козголгон эмес. Бирок ар бир кылымда, ар бир үммөттүн башына бир бале түшөт. Имам Ахмад бин Хамбалдын тушунда бале түшкөн Кур'ани Карим махлукпу, махлук эмеспи деген. Ошол убакытта тайгылан жыгылгандар Кур'ани Карим махлук деп жыгыла берген. Барыңар билесиңер, Кур'ани Карим Аллахтын сөзү. Аллах халик, жаратуучу, жаратылган эмес. Ошол сет Аллахтын сөзү дагы махлук эмес деп айтылыш керек. Кур'ани Карим махлук эмес. Кур'ани Карим Аллахтын сөзү, Аллахтын сыпаты, Аллахтын өзүнүн сыпаттарын алат. Демек Аллахтын сөзү дагы халик сыпат. Махлук эмес. Аллах өзү халик, демек анын сыпаты махлук эмес. Ошол убакытта бир муътазили чыгып, ошондой падыша болуп, алымдардын бардыгына кимдеген Куранды махлук эмес деп айтса, каматып өлтүрүп баштаган. Үммөттүн башына ошондой экзамен келген, сыноо келген, иптила келген. Имам Ахмад бин Хамбал ошондо Куран махлук эмес деп, ошондон таяк жеп өлгөн. Имам Ахмад бин Хамбал 50 жыл урушкан. 50 жыл урганда айткан: "О имам, кантип көтөрөсүз 50 жыл" дегенде айткан: "Биринчи урганда Абу Ханифаны эстейм" дейт. Абу Ханифа казылыкты албай койгондо, Абу Ханифаны урганда, "Менден кыйындар, менден өткөн аалымдар таяк жеген, мен эмне болуп калыпмын" деп, ошону эстеп ырахат алам. Экинчи урганда эсим болуп калат эле дагы, калганын сезбей калат элем. Ошон үчүн билбей калат элем деп жооп берген. Андан кийинки заманда кандай фитна, азыркы учурда биз ушул маскап карманбаш керек деген фитна чыгып атат да. Бул дагы өтөт туугандар. 50 жылбы, 60 жылбы өтөт дагы башка фитна келет. Аллах Таала адамдардын ыйманын, алымдардын түздүгүн, акыйкатты кармангандыгын ошентип сынап турат. Сыноодон чыгып кетиш керек болот тууган. Ар заманда бир заман ушунда иптила, сыноо башыбызга келип турат. Бирок акыйкат мына ушунда турат. Бул маселе козголгон эмес эч убакта. Эми гана козголуп атат. Бул дагы токтойт бир убакыт. Себеп дегенде бул туура эмес маселе. Туурасы маскап кармануу важип болот. Аны эстен чыгарбашыбыз керек. Туура, азыр бир жерде башка бирөө бизде кыйын сүйлөгөн бирөө келип, сөзү күчтүү бирөө келип, бир некелер сүйлөп өтүп кетиши мүмкүн. Бирок акыретке барганда кыйын сүйлөгөнүн башкаң өтпөй калат тууган. Осурган кыз осурган кыздын бетин тырмайт болуп, азыр ушундай. Уурдабасаң уурда соттоп атпайбы, ушуну сыяктуу эле кыйын арганда кылып кое бериши мүмкүн. Бирок Кудайдын астына андай сараса тегиз болот. А жерде акыйкат жөн эле чыгат. Ошону айта берсек, иншалла бардыгы ордуна келет. Биздин убакыт болдубу? Убакыт бар иншалла. Ва яжузу би кулли ма далла ала ta'zimin. Такбир айтканда Аллах Тааланы улуктаган ар бир сөз менен такбир айтса дурус болот дейт. Аллаху акбар. Жөн эле мисалы үчүн Аллаху ал-акбар, же болбосо субханаллах,
же elhamdülillah деп Allah'tan uluqtagan her bir söz menen namaza girişse olur. Söz türde Allahu Akbar dep girişken şart emestir. Kede Subhanallah dep girişsen dağı, kede elhamdülillah dep girişsen dağı jaray beret deydi. Her bir söz Allah'ta uluqtaganга dallat kılsa, oşonun bardığın namaza. Allahu Akbar degen Allah bardığına uluq degen söz. Subhanallah degen söz Allah taptaza. Hiç kanda anın sıfatlarında kemçilik yok degen söz. Elhamdülillah degen Allah'a çeksiz maktulur olsun. Sebep Allah oşo layıktı degen söz bolat deydi. Ve la maşubin bi duain, biroq dua menen aralashpagan bolsun. Allah'ты maqtagan gana söz bolsun deydi. Allahumma arzuq ilmen nafi'an. O Huda manga paydalı ilim ber dep dua kılıp kol ko'tarıp baksan anda bolbay kalat deydi. Allahumma zawjatan saliha, manga jakşı al ber desen anda bolbay kalat deydi. Dua aralashpagan, tilek aralashpagan, Allah'tın özün gana uluqtagan söz bolsa, al girgenge jaray beret dep aytat bizdin muhtasar kitabımızda. Bizdin muhtasar kitabımızda. Walau bil farisiyati, Parsça olsa dağı jaray beret. Allah buzruq dep aytып turup kulak kaksan dağı jaray beret. Misal üçün. Sebebi al jerde Kur'an-ı Kerim'de Allah Taala ve rabbaka fekebbir, Rabbungdu uluqta dep buyruk berip atat. Demek lüp boyu söz Allah'ta uluqtay turgan bolsa, oşol namazın girgenine jaray beret degen söz. Ha birok alımlarımız aytат al tuura deydi, tuura. Birok Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem namazın başında daima Allahu Ekber degen tekbir menen gana başlagan. Oşonduktan tekbirin özün aytkanga geleri yok başkası dedi. Subhanallah dep aytsandağı bola beret dedi. Birok Peygamber özü daima muvazaba kılıp, daim atkarıp жүрgөнүн atkarganыбыз jakşı. Kur'an-ı Kerim'de Allah'ta uluqtap namazı başta dep aytıp atkanda uluqtap attabыз. Birok Peygamber kantip uluqtagan bolsa, dal oşunda uluqtagan bolsa, anda bul en jogorku dеңгээлдеги Allah'tın uluqtagan bolup, namazın baştalganda oşogo jakşıraak bolat dep aytat. Oşonduktan tuurası Allahu Ekber degende başkana aytpastan Allahu Ekber'in özün gana aytkıla degen söz oşondan gelip çıgat. Lel qiraatu biha illa bi uzrin. Alemi qiraat Parsça bolboyt, Türkçe bolboyt. Namaz qiraat kılganda Fatiha'nın o ağlamlar jaratçı Allah Taala deyli Kırgızça okuy versem, ben ayılga barsam, bir sakal men sana Yasin okup bereyim dedi. Okuңuz desem, Yasin'di yer üstürsünden okup kotarmasın okup alıptır. Jattap alıptır. İlgari Moskvada okuyan par şkolada. Anan manga Yasin okup atat, emdi yer üstürsünden Kırgızça kotarmasın. Baştan okup tutup koydu. Yasin Arapça başında kalganın barı Kırgızça. Anan men ayttım, ne desem, şunu okup ben dem salıp atam dedi. Kırgızçılık dem salıp öğretken. Yasin diçe. Al bolboyt. Şifa tarjamasında ve şifa özünde bolat. Allah'tın janagı Kur'an'ın lafzının özünde bolat. Namazda kıraat kılganda lal qiraatu biha, Parsçaca başka tilde kıraat kılgan bolboyt illa bi uzrin, üzür bolsa gana. Üzür bolsa gana degen sözü, oşol İslamga bugün gelip kalsa, Fatiha'nı jattay aldagan bolsa, anda oşol Fatiha'nın manisin Kırgızçasını je Orusçasını aytıp, je Parsçasını aytıp, oşonu okuptu bir iki gün göçen, andan keyin Fatiha'nı okup kete beresi sıktap algandan keyin degen mani gelip çıgan. Üzür uşunda tap takır. Kebir adamlar üzür degende oşol Fatiha'nı haramdın imamlarına suda isteye kılıp kıraatını geliştirip okuganга çe joganda emes. Oşol Allah'a alına jaraşa bilgenince kıraat kılaveres, oşol kıraat kılganın sana inşallah jetiştүү bolar. Birok İslamga bugün girip kalsan, bugün Fatiha'nı jataş kıyın bolup kalgan bolsa, anda oşol manisini түшүндүрүп bersen, oşol manilerdi kaytarap namazga jıgılat, je bolboson аны kaytarlabasa dagы Subhanallah, Subhanallah, Subhanallah jıgılıp turat, alem jattagandan şu Fatihası menen namazın okuy beret degen masele gelip çıgar. Al emes bizni muhtasarda üzür menen dese, ana kiyinçerek alımlarımız üzür menen dagı başka tilde okusa bolboyt degen fatva dagı berilgen. Bu boyunca oşol ulamalarda iki türlü bizde fikir var. Wa bihi yufta, muna oşol üzür menen gana Fars tilinde kıraat kılsa bolat, bolboson takır bolboyt degenge fatva berilgen dep aytıp atat. Demek fatva berilgen degen söz masele talaş masele degen söz. Egerde masele talaş bolbosa fatva berilgende özünün sözünde şunti bekemde peçetin basbayt ele. Demek üzür bolsa dagı parça okuganga bolboyt degen başka bir söz var. Balkim aga dagı fatva berilgen boluşu mümkün. Oşon üçin wa bihi yufta dep aytıp atat. Fatva ereceleri boyunca aleyhil fatva ve bihi yufta degen sözler gelet.
al-asah, as-sahih. Uşulardan kaysınысы көбүрөөк, kaysınысы azıраак. Эгерде as-sahih dese, je asah dep aytkan bolsa, iki türlü pikirde anda sahih degenge biz ne berебиз? Fatva berебиz. Sebep degende asah degen söz buyakta sahih degen bar eken, bu tuğrarak dep atat. Demek başka rivayet bar degen söz. Alem jönele sahih dep koysan da kalganı katana sahih degen bar. Demek buga fatva beriş gerek degen söz. Aleyhil fatva. Ana ve bihi yufta dese, aleyhil fatva degen fatva berебиz da, ve bihi yufta buyakta kalıp kalar. Sebep degende oşoga fatva berilinет dep, munda kichine jumşartып aytılsa buyakta aga fatva berilet dep aytып atar. Aga fatva berilet degen menen buga fatva berilinet degenin ortasında ayırmaçılık var. Abiyede vabihi yufta degeni oşoga fatva berilinet dep jumşagırak kılıp aytып atar. Demek başka bir söz var, o sözgө öz içindeginde fatva berilet demek üzülsüz dagı fars tilinde kıraat kılganga namazda bolboy deyt. Uşul жерден бүгүnkү сабагыбызды иншалла бүтүрөбүz. Кийинки сабактан баштап намазда колду койгондун